enkomo ebiem Happy Fountain ye ba be di nkomo ye do bronya Easter birthdays parties a year ye hia anom de a wo de soma hoho adimonyam wom de bia meka senya anom de ne anom de o untumi nya dwumadie bia bra anom de animonyam wom eni ho enu nti na Happy Fountain for ewo ho no mo ho so de na me kire se eye zap soft drinks anom de ankwada pe empanimfo pe ye nkwana ye godi emu nkomo tiawa ne ho bebi abenya bi na wato opanyi memo ache mo akwaba yeah mpomboko de bibia boko de wo ya ye de asem 21 days we pese o se na ala na wa be hye zap o manimu sa no Japan for say is one na say is mano a na magro na so ba me 21 into de opanyi so for nyami o so for we de 21 this year breaking the next chena mato so because ne de o di break here no no e be papa anti metimi so atwen o na me de breaki because me breaki be 1 eni akiri okay this are the car ya to studio ba me das me de be unya pa bi de kan ho no eno an adwuma na we de be ko wow na we ye de here apple drink no okay and we ye de orange drink na zap na kasa na ye wo flavors no ahodo 4 ye wo apple drink no ma me nchirem ye won se obi wo ho no mo a odidi a wo se aduane no gina mbebo ebia wa we nam ne sade bi ne sade ma no e no sa no me recommend zap lemon e dia ma nya botre nya say nya drink bi akeke nya drink bi akeke medidi aboroso e wa na me kesu me ye we nam ne ade e no sa no unya zap lemon na e bre bibia na say me ko party ya me akoro say me to lemon ni bi shem bag bi na me didi boroso amabone gwa very good very good no okay and I was zap orange and na oba bi and penpi no oba say bia anwumre what did ya me all right there but wa no ye meno medi bia say taste wo okay and no say no say wanya anka anom wana say wunya we ya pepepe okay we say no say hwe kan ho kra say the American no what did ya me na pe bi kakra bi dessert bi sa we say no best okay me no this is how me use drinks no me no bia keke okay obeti me anom no all right but said me pen no there should be a purpose na me chire me very good okay na wa ho say your parties near the pizza na say obi ade say was pizza and pie and akoko na ma ya chichichi no so anyway no o say bro ni wa say bi say udi aduane bia you need to wash it down with a drink yes your caterers in term you wash it down okay and no say cola as a winning it's mama necessary and only a special favorite no say and you know and crofo say drinks na aba na say sugar and so no more yende but okay set no na your third drink na just out the bottle ko ai o de kwa na ye drink na mama ha ko yensa ko so kura wonto a no na waje no me fie na ye nipa 7 and you feel na yes mawa bottles no your mouth 4 na what drinks no 4 nti mono mu ya say ma me papa jiwa mo de 2 ni wi a na kora 2 abo ye be check da kari nyina it won kwa wunya bottle na de ma na ye anika na say ya ma cap na ya hwie wo de kakra bi agu mu no wo de ko no be say bubbles no good yes and then wo hunu bi there be na me be kira at the cronti a sa ne ma na eni ho no wo say master bia woni secret zap you get the back number be e dey akire we adia e ma soft drink e gas na e wo mu no na gas no enyi obi a no timi nya no the right amount no I say drinks be brebe na e nei aba no ja na omkokọ mixture ni free abro chire o e be duru ha no mo a na o ma mixer bottle wo da ya hwe bottles ni bebre ho wo be mu say bia manufactured in country bi okay ni atwero bottled in Ghana meaning say omoto no yafa say bia say we say na omoto free ho no mo a ya kire omo say wo de beduru a e bia fa ensuo bucket baako na mix na bottle na to into wo mo no omo nya no te say the company na kasa tintim mfidie ye no na ya die no wo de hwe bottle no ho so hwa ya kire ho say manufactured in Ghana yes by Happy Fountains Limited.
Actually, address plot number 17A, 2nd Avenue, Ashanti Region, Kumasi Daban. Wow. When I get in team in Fidiana drinks here, you be beer into your gas no e wo mu ankasa. But for that that's the new abroachre. You get experiment you has you know. Na tie wo wasum. There's a papa there 21 days now fasting na me na na papa. Person was saying na the papa. And then be ono utu ano a won te hwe. Ni betu bakwa me ati. Aha. No. What to cola no akra no bibia gas no so camera for them say aha I don't know imagine say zap e different from the amount for the bebrebe na omo etonton no we say that's so young crowd what dey ai kura makwan me dey ndo makwan fiada nti we zap we dey say e dia ni aha na dia ba kon so no say edru sabre ya bebre na cha de. Yes. Pentecost for your mission house. Yes, very good. Oh, can I say we say no parking na so 20. Okay. We dey we hwe kra no to say ya parking na free bia makoma say 80. Oh. We dey na ma software ni beji. Edipa eba mission house be serve omo. And na no bebre na so call wedding receptions ni programs ah. We say drinking no we the manner. Aso onom na hye no ho bebre no kire say drinking no say anchile a omuntimi enom esa na say enye de drinking de oba no mu na wan no ma kire taste ya wo benya no bika no na katrema so nya cheli kala asa duro bi na gu anu ye de no yesa wo ba nom na bra achile pa but enchili mpo a taste mi nom say almost serve pastries obo say bi no mu a pastry ne hye ne pack ni mu na ye the drink no ahye ho na e wo bag ni mu sa e no sa na ya nchele ye e chele kura be tun betin fifire be say paste no ntino to say bebre na no o so ya de kofi o mu ntimi nnom but ya de we say no ya dwene sa na e ma ni nyina obi won ma program yi watena ase ha kom de no nya fe no de drink e ko say fridge man sa no anom enti ya de say ya tia no ye you know say when ya bre pa betimi abo bottle de so kama imesi papa dia 21 days papa peso ya no say ne ba to days njira me na so na de ma kula no ene drinks ya special bi so kra na say one no ma wie na jagina wo ase one me no bo say wunya kisu say na gas ne ba pe na ho ayo say from ena de si ha ya eni ai say energy drink e de ya we say no me mia ba ka say Vigo now kind of him because Vigo V for what? Is it me interview and now interview? Yeah, didn't come up. V for what? V for Vigo. We say any energy drink. Okay. No, no, can say no focus on them drinks. We say okay. But somebody be okay. I don't know they buy the Vigo no na eba. Yeah, the Vigo ni free Kumasi. Okay. Eba be invade dia kra say no nyina. Be ni Vigo energy drink. Aha, na some so ya ma hwefo mu se mo Vigo ni energy drink. Vigo ni wo. Oh say dia tano esia no enya asem ketwa nti wo hwe happy fountain a no kure ni ya ba magana for pa Ghana for so aso yemu ya ba ye omo a oma testi big na busa say we say dia ono mu a no makai tete tete no say dem situ a no we say ya chi no na bubbles no obi pedodo tu a obenya bi say no dia Ghana ha say no e wo ba bia na enkran krom ha say no open no dodo pa atu a ko golden bowl say ya bi no say omo hwe me ko golden bowl na omo number e na me de ba betu dwai omo number no ye 0559 006767 golden bowl no no ye enkran ha say no sanso so na sa ukokumase fompo de omagiafo ya wo Safo Star minister by now or hwe mi okumase Safo Star ena ya wo Amastar say on the stars no so ho no pa Safo Star ho Amastar ho ena ya wo Ados so e wo ho ena ya wo Blue Power and pay enchia enkoma mo pa Blue Power number be ena Juma Vesco so e wo kumase omo number no e 0561 354444 okay 0561 354444 no eyekumase for no frɛ wo mu a omu nyina ebeje wo so aso na tamale welensi tumu kalaga ne saraga fo nyina so so omu so enfrɛ 05444
4 ne miensa 4 ne miensa okay 555 5 no so ye miensa 75 ye da se na the kra mu kra no ye ko voter region eso so a sanali eso so e wo ho ono so e number e 0207085417 okay omo number se ne 2 na me say we say no na ofra obunya omo ntempa 0207085417 okay na the kra mu kra no isa so wonsuo ho nom ruwa mineral water eso so dam san ba bie mu no so ye beka e ho asem na zap any happy fountain ema tiefo nyina official pa ye da say na say happy fountain wo mo na kofa zap soft